I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako napraviti nalog na YouTube. Prvo što ćete uraditi jeste da idete na YouTube. Kada uđete na YouTube, idete ovdje Sign In. Onda idete Add Account, onda dole Create an Account i ovdje kucate ime. Ja ću sada stopirati video pa ću odpauzirati kada završim. I eto, kada ste to završili samo kliknete next i tako stignete do YouTube. I evo, ja imam sad kanal, ali nemam videa na njega. Vi snimajte nešto, izbacujte. Ako vam se svidio ovaj moj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte i komentarišite šta vam nije jasno. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Idemo se u sljedećem tutorialu.